Presidennde Vho-Cyril Ramaphosa bodo afu vhea chimwe chipikwa cha masheleni ane akutiwa khuvhanganywa musi khuvhangano yanga vhubindudzi ya lino ya vhutanu ichi bvelaphanda. We're now setting a new target to mobilize approximately 2 trillion rand in new investments over another 5 years period between now and 2028. Ramaphosa vari vana fulufhelo la uri nawo lino shango lichi khou livhana na dzikhaedu fhedzi ḽi ḓo kona u dovha hafhu ḽa takuwa siani ḽa ikonomi. Our recovery is a mission that will take time to accomplish. We are on the recovery path and we refuse to be daunted by the challenges that we face. We are confident that we will recover. We remain convinced that South Africa is an investment destination with significant untapped potential. Musi vachi khou amba kha khuvhangano ya vhutanu ya lino yanga vhubindudzi vari ubva nga ṅwaha gidi mbili malo u swika zwino lino shango ḽi khou kunga vhabindudzi vari u swikela zwino lino shango ḽo no kuvhanganya masheleni a fhiraho rannda dza Trilioni nthihi khoma nthihi ina. Despite economic headwinds, low business confidence and dampened investor sentiment, the first conference generated investment pledges to a value approximating 300 billion rand. The value of investment pledges has continued to grow over the past 5 years. Kha runo lutalo u fhedza lwa khuvhangano iyi yanga vhubindudzi, Presidennde vho vhudza vhoramabindu vhe vha dzhenela mushumo uyu uri lino shango ḽi khou shuma zwihulu kha u tandula thaidzo dza u khawa muḓagasi. Lino shango ndi kale ḽi na thaidzo ya muḓagasi hune zwa zwino ḽa vha vhukati ha luṱo lwa vhuṱanu lwa vhurathi lwa u khawa muḓagasi. Izwi khou sia vhunzhi ha mabindu a tshi khou vala na vhashumi vha tshi khou fhelelwa nga mishumo. Presidennde vha ri khou takalela u engedzea vhubindudzi kha sekithara ya zwa fulufulu. Vari izwi zwi ḓo dovha hafhu zwa thusa u alusa vhubindudzi khathihi na u sika mishumo. The energy sector remains our foremost priority. The lack of reliable energy supply weakens business and consumer confidence, but it also taints international perceptions about our country and affects investment sentiments and decisions. With a view to addressing the energy challenges that our country faces, we announced an energy action plan in July of last year.